Haka Jingpynlong bon kentio ginong rap haka yok kakot lengba ka kam reptit ka Synod College Shillong lengba ka extension program cell but science department haka khanru tere unaitung araja arpsau kala penlong ka program aji kai reptit haka snong rangmau southwest Kasils district haka bala wan ban yishim bentar gi pongot ginong rap na po kisnong baper haka tega tan haka di kesengi lay don lang uba renek ten lingdo tongkar WMLA katan ke Dr. W. Karmau Plang convener EPC Synod College u Dr. RM Lingdo principal ke Synod College uba kit dor lang karpran assistant director horticulture and mushroom development center ki pastor ki temen basan ke balang rangmau u menteri snong ke snong rangmau sakwang ki khna skol nalor kibe uba renik tan lingdo tongkar haba ajing kranang regesngi ningkong lai khublei kerpangi ki nohikai ka Synod College lingba ke extension program cell ki ba julet keleng ki jaka jong kari khasi khamtam ki thai nong kondong ban ajing hikai halor ka kamrap kamriang bat ka kamri jingri lingba ka kamrap ka bathamai ula ongru baudan ka jingkerman ban lingba ka ne ka program ajing hikai ki nong rap ka ne ka dong ka than kin sakio ha ka yo ka kon ha ka ba ki la ru ban de yo tit ha ka dor ka baram da ka ba ben rap ru ba ka jaka ha mau kurwat ka long ka ba biang ba ban rap yo new jingthung namar ka jingyo yo slap uba biang bat ka sun beneng ru ka ya ha bha okay long very close ka man sing with you namar ka future jo ka ri jo ka chat ri ka shon ki te ki ni da plans of her but kunju ru ha ni ka por ka extension of college kum on madam ne ka man sing ni do not station boy in the extension program this time that the Arab MLA would run in a young in the lab and in the hanging walk Rangmau have a sotro ba ki long click long pa na kisong pair kung na po makurwa po sakwang na jakran na lawlay la one but don ka ni hen ka po kung ka college hi balbor hi long having done kung ki program nyumay ta na chun da program le program ni da kwa hi ba ka ni ka program kan ni da shinkhia ka ka na ka nang ba un so kan un so ya ka ko ni te pi nta ha ka ni ka jok ko nta ke ni ki la ka mai jak po la ni ki la ki dan hi ya ki ko ni ka ni ki blu ko ni kam tam ya ka ki snow ki paper kum ju ya ki ni ki na ba la teng ni la ko no ka ti ju ni ka ban suki ka bien ju ni ka ban tuat ka rekam Lai la ka mensin ni ya ka no ka kam ka pipi trai compare ka long ka dat ka yang ka long ka na ni ro la pipi trai ka mensin yang ba uso ni na ka de ha ka por ka ka blai ru ye ki ma tadi kini nu ki jaktit ngi pentulun biang ya ki jing penun kam ha ka bathung tit saka mariang lani saka khendong ni sim yang ni uskum ka ba na na ka khendong ni thung yutit onda ulami ukela kum kesbo now tu usong uba ngim penan kam shu lani ubala lut tu usok jong tit ngi penan kam ya ka kum kesbo ngila ban tap kumbolong bang ikot ke mulching kum rep strawberry lani tap dengan plastik yong ketuk ikot ke mulching tenrei hau ni yong bangi juti ke di bawah nasional ke jela dia ladangi na tani kejela kong bayi officer kong ladangi la an mi hidup tet la jong na ne kesinong tak no hidup in kam kir ke yo kan tak lagi ki bana sinong wasor ni yo ni la jong tet bagi beratun ha kesinong kari la jong dia metalas ni wan ra ya kata ka kecil kai undo bagi Kuntet warga kaya hap barutin nang pasini namar kasim dengan jadi kan peni so hayo ket hak dikitan dia kata kadai na nowe ka extension cell kawi pat kadai na ka science department jongka college ni dan south ni kata ka department of botany chemistry ka physics pat ka zoology kini niyo kanila activity scheme naga Department of Biotechnology, Ministry of Science, Government of India na tinapodan hi. Teka ay niliki funding grant paginapan campaign high kajini ka science but kawait naka
Jintu jong tiga ministry nanti kalau kumno bangiru ila ban yarap iki kena school iba kamtam shikino kendong ban soto kamshai ya kadika ke subject science mathematics but kumno bangila ban say ya ki scientist lagi ki than ke kalam ni jongi shani shakali India di na kanyang science department South Lake Science Department Jog College habang nila yatrailan ka ka extension cell habang extension cell ka IGD ka yakipat ba nini ay ka science department ka IGD ka yakina school te kumno da ka ba kipin i lempang kikina student jongi na ka BSc student kiba na ki for science department kipin i yaki experiment kin patay kumno na ya kai baki puli haki kwat kin yo ida na kijong khamat but kin kam so tho kam ha what kin belong interesting yaki but shy yaki like a different subject from the different science sabatai ngasudon ke jingkernan ha ka pai ke jinglong benyap-benyap yo ke sunjren ini ke ba bon tang swa na perkhat mo garep tir ka ka ya deimat ya ka ke jinglong sunjren ini ka ya deimat ka garep tir ngalayui yai yau tuna hakaba ipenon kam ye jakat baret ba tip iyo alai tek sebaiket tek iskum handai ha ka kamara setja hasak hakendong bakam bomda penon kam hangta hakendong ibu ya kita ki je skum keba kumbal lai som wah tang kato kadeng ila ko sentil kini kita hangta hakendong kebala penon kam tang tinggian ijaka ibu simpoi berkat ban penon kam ban long penon kam Hendri haitai kendong ipom penon kam hilang ni titit haitai kendong. Dei kata kepala ai bisinga imat kene-kene ke jingrap ke bagi dia kai pada jongi bagi penon kam ke space ke bahe kumbang yarap haki penthor baki ki jingrap hendri tang ke space ke baret emat kalabian ini ki bakam ti bha ki technical person ni kita hene kin sabatai bha kumno bangin pendon kam yang ke space ke baret hendri bangiam khambon dese lagi sertap lagi bon sertap dese hakane ga hol bagi yang katne ga hai ke jingdon dese katno sertap kirala bangrap ban bu yo utet kerdan baun mi halaka jong ka halaka jong ka ste halaka jong kerdan dere tendo ni so kwa bagi kai hakane ga repet bagi ngara kmilati bakam don kapo bangi nakane ga don ka thai nakiri kishnong jungi kibedon tah ne prak dai teli no teli kishnong ya kaba ngin persang deret bangat pilti bakan dol kapor bangin pananam ba ya utet tada kwaktet dei banlet semua kerwat dei banlet semua kerwat bali tiet utet akwa panong pi bakayo kadon kumba kalong mata ki bru kia diram handok kata ya utet ngamtip haba ngape ke internet lai ban sukuli utet handok katno ke diram dol utet ubaran dol tam teng sno kumo blanglong ngape ban sta pakai internet ya tu itu tip ukurten gue ngala kerat satu ukurten terlalu om ba pen surprise tante ba udal ukurten ba shomdor tu like kau hajar sikero karena tu ngala sekolah no ya di om internet ka thok internet ne kumno nrega om ba pen surprise ba udal ukurten ba di hat like kau hajar perkasi kilo utau ukurten tengal om kata isong kom breakfast dari lok uta dalam bom stangki pasha stangki kun dari pasha jadi siap dengan Nasi kita masih konfirm bagi kita jadi. Tetapi bagaimana berang kalau bah utet umdei ubah tador, udei ubah rendor. Orang kalau ngomong bagi nama beliau taktik berendor kata bagi erat bagi. Henry, waktu ini kita berapa bagi nak bandar kilo ke berendor bagi don hakaliman. Kadon hakaliman. Jadi Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya